Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, ita ibasa ti Proverbio 27, versikulo 27. Dagiti mangkali iti palabog nga agpaay kadagiti sabali, isudan to matlaeng ti maipalabog. Dagiti mangirugi iti reggaay, isudan to matlaeng ti magaburan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adto ti tsinelas mo, Roberto. Kan naisaganak matan ti pangrabiyam. Okay. Ngam apay akas ta ti langam asim mangpet. Napanugak nga rod. Siyak tinangaramit iti amin na maaramit iti office ko. Kat ti sekretaryam ngay. Inikat ko na. Panagkunak. Di nakabailan tagbali na sekretaryak. Oh, di isurom ko mangamin. 5 bulan nan. Nga maging kayta. Di na pailaan mo aramiden na. Nas ka na palagipak pa yakan ayon. Ay, sayang mat. Awan ti makagapo tapno masayangan kakenkwana. Anya? Adupay ti mayat niya agbali na sekretaryak dita. Awan ti rombang nga pagdanaga, Mariel. Makasapol aktulat ta, iti kasukat na. Oh, api-api na umaynak dito'y coffee shop, Ashley. Kwa, amangan no addaam mom apagtrabahuan. Tisigod ngay at trabaho. Nag-resign akon. Istrikto ngamin ni ma'am. Kan narigat dagiti ipapaaramid na kanya. Ay, kat ano sama? Awan mo't tinalaka at trabaho. I-refer naktuman kit di no adda bakante a posisyon ang mabalin ko apag-applyan iti kumpanya apagtrabaho. No apay mo't ngamin ang nag-resign ka Sapay nagrigat ti agbirok iti pagtrabahuan ita. Jak ngamin kayat ti kasjay a klase ti boss. Kudamlan asino ngagsasaw. Kat, anya ngay nga rod ti planom. Agi-standby ka manan. Kapilitan Urayak, no adda trabaho a pangisarkam kanyak. Ay, sapay la ko ma. Tama kaasawa ak mat itibak nang. Tapno saan na masapol ng agtrabaho ak. Anya? Na yan day tang arapaap mo, Ashley. Bea! Bea! Apay, Sir Roberto. Itimplanak man iti kape. Ti sekretaryo ngay, sir. Di mon saludsudan. Agawaam kit di tagtimpla iti kape. Ay, sige, sir. Mabiit lang ta itimplaan ka iti kapim. Mabit lang, Bea. At dapat iparamit ko kan ka. Anya day kay, sir. Amangan no adam amom nga agbali na sekretarya. Ay, tigayim ko, sir. Ngamdyak ka mo no magustuhan yun ni Ashley. Ano kasta nga, Rod? Ibagam itigayim mo. Ngoma ito ag-apply dito office ko. Wan, sir. Ibagaktukan ko, Friend, adda good news ko kan ka. Anya a good news? Agkasapulan ni Sir Roberto iti sekretarya. Katno kayat mo, inkanto ag-apply inton bigat. Amangan mat no lakay day ta a boss yo. Anya ko maitano lakay. Maan-ano ko agtrabaho ka laeng mat. Kayat ko asawen. Amangan mat no terror. No aramidam anasaya at titrabahom, saan na ka nga ungtan. Ngam no irresponsable ka, amangan no ikatin na kaadagos iti trabahom. Nakabutbutang matgayam ti boss yo. Anya, mayat kang ag-apply wano saan? Sige, padasak to, Bea. Bagay ko talaga ti kakastoy akawas. Iti kastoy alangak. Sigurado ang maalak adagos iti trabaho a pag-applyak. Ashley, anak. Itay kapay ang nakatakder di tasangwanan ti dakkel asarmeng. Kwa tatang, ada ngamin interview kita. Iso anasapa ak anagriing. Nukasta, adan ti pagtrabawam. No, mapa
pagasatanak. Agaplayak akas sekretarya iti opisina pagtrab-trabahuan ni Bea. Nasayaat nga raw no kasta anak ko. Tapno adda igatang ta iti kananta. Kurang mat nga ti bayad tinarkong ko apagbiagan ta. Awan ti pagdanagan nyo, tatang. Agbiro kak itibak ng amang asawa kanyak. Iti kasta, saan na masapul nga agtrabaho ta? Ay, saan akas ta ti kayat ko asolusyon, anak ko? Ti kayat ko, agtrabaho ka anasayaat, tapno makaurnong ka. Ni tatang met. Diyo ka di mo, aday tati kalakaan a solusyon iti parikot tayo. Sumardeng ka man si ka, Ashley. Nuan yaman dagita a planom. Di mun aramiden. Tamangan nuday tapay ti pakaisagmakam. Naimbag abigat mo, sir. Kastamat kan ka. Anya ka diti matay-dayawanagan mo. Ashley Reyes, sir. At gahim ti resume. Nagtaarmat gayam tagbalin a boss ko. Ashley, kita anak matlatan. Ay, pasensya kayon, sir. Kabailam ka di nagtrabaho dito opisina? Sir. Amok mo ti agaramat iti computer kan laptop. Nasayat nga rin no kasta. Ala, mabalin mo ti bang rugin ton bigat. Ada, tungag ka. Tay bagak dagiti trabahuan. Kumusta nga iti inaplayam at trabaho, Ashley? Okay lang. Nagasat ka nga rod ano kasta? Ay na, Bea. Nagtaargayam ti kunam ani Sir Roberto. Kan, madlaw abak nang. Wen, baknang ni Sir Roberto. Ngam agan-anad ka, Tada asawa na. Ay, sayang nga rod no kasta. Anya nga ti amo tayo. Amangan no ayatan nakto ni Sir Roberto. Ay na, di ka kumagaramit iti may kaniwas, Ashley. Narigat ti maisagma. Di na ka di pa kadanagan, Bea. Amok ti ar-aramida. Naimbag abigat mo, Sir Roberto. Nagtimplak iti kape para kan ka. Agyaman na, Ashley. Bagay mo tayo tabistida, ma. Ad-adda si Meksika. Bulero kayo matgayam, sir. Saan ka rabrabakan? Talaga nagpintas ka. Agyaman naktukas ta, sir. Ay na, nagmayati isam ni Roberto kanyak. No kanayan ngagpapansinak kan kwa na. Amangan, no agayat to kanya. Ashley? Apa akas tamat ti panangkitam kanya? Awan, sir. Ada ka di pa ipaarami diyo? Ada pa iinkod mo pa lang dagito a report. Sige, sir. Awan parikot iti dayta. Anya tararamidam dito yung office, Mariel? Nalipatam ngamin ti balon mo. Iso nga inyag ko dito yung office mo. Mana, itisumpe lang di talamisahan. Iso ka diti baro a sekretaryan? Uwen, iso ni Ashley. Napintas kan sexy gayam. Nawanan ti bagam, mabalin mo ti pumanaw. Sir, iso ka diti misis mo? Ako. O sige, inakon. Tadapay na patag apapanak. Sir, intuludan na ka iti balon mo Di mo latan ni kaskaso, Ashley. Aramidam latan, ti paparamid ko.
Apa sinurot nak di tiruar ti opisina, miss? Ashley, tinagan ko. Si Kagayam ti asawa ni Sir Roberto, ma'am. When? Siyak? Kan adamat den anak mi. Kasta ka di? Pasensya kayo no nadamag ko, ma'am. Maasyanak ngamin kada kayo, gapo iti inaramid ni Sir Roberto itay. Okay lang. Nairwama kon. When ngam saan saya tikas dyan nga inaramid na? Okay lang kanyak. Agyaman iti panangisakit mo kanyak, Ashley. No masapul mo ti kain ni istorya? Adda aklaang dito'y ma'am. Adto'y ti number ko. Sa dino ti papanam, mami? Adagayim ko akasinarak ko. Asino agayim yo? Sekretarya ni Dadim. Ashley tinagan na. Anya? No umawag ni Dadim, di mo ibagbaga nga awanak dito'y balay, Ang mga no kabilin nak tumanan, no maamuan na anak isinarak kak itigayim ko. Ibagamlaangan nga danapan ko ginatang, okay? Okay, mami. Naimbag ka nakaumay ka dito'y coffee shop, Ma'am Mariel. Wan, anya nga minanti ko nam asalod-sodam kanya? Damagak ko man, no anya ti paborito ni Sir Roberto apotahe. Wano, side dish, kasyay. Kanayon nga ngagpagatang kanyak iti kanan nakat. Buttered chicken ti paborito na asidaan. No may papanmat iti side dish, chocolate cake ti paborito na. Kasta ka di? Oray saan mo asalod-sodan? Ibagakkan ka ti kulor a paborito na. Anya nga ro ti paborito na a kulor, ma'am? Gerald, sa dino tinapanan ni Mamim. Apa at dinalino katantigate. Nalipatan ng samutin dagiti bilin ko kinkwana. Tsak amo, daddy. Agsaga na kanyak da dya, Mariel. Di ko makabilan ni mami, daddy. Di mo kanunungan ti dakas nga ramid tinam, Gerald. Natangkan tolo na. Binilin ko na saan akong kompromit ipapaparan na. Ngam natangkan lata tolo na. Pasensyaan yun ni mami, daddy. Ada akon. Naimbagman ta nagawid ka matlaang, Mariel. Asino tinangibagakan ka ngagpakarabi ka, ha? Andalaang napan ko binayadan nga order ko. Ulbod ka. Tibagam kit di. At dalalakim. Roberto. Ibagam tipod no. Tano saan? Kabilin ka manan. Adda madmadlaw ko kan ka, Ashley. Anya day tamad madlaw mo, Bea? Agday-date kayo kadikin ni Sir Roberto. Diyan ko nagilimad kan ka. Nobyok paikit din ni Sir Roberto. Anya? Apay anak laat ka. Saan ka di nga imbagakkan ka idin? Akayat ko ti makirelasyon itibak nang. Ay na, Ashley. Siyak ti madandanagan para kan ka. Awan ti rumbang apagdanagam. Tanasayat kanyak ni Roberto. Kinapudno na. Inggatangan nakpay itinginginaan abado, bag, sapatos, kan dadumapay. Sapay kumata saan to adumteng ti aldaw apagbabawiyam dagita a desisyon mo, Ashley. Saan to ang mapasamak dayta, Bea? Danagmun aya. Naimbagtasim mangpat kan, Roberto. Ngam, apay akadwam ni Ashley? Inyawid ko na, Ashley. Dito yakon nga agnaad, Ma'am Mariel. Anyat kayat yu asawan. Pasensya ka na. Ngamjak nalapdan ti bagik anagayat iti asawam. Agnaedin ni Ashley diti balay ko. Iso anas ka na pumanaw kayon kini Gerald. Anya.
Nga pula ang iti dayta, babaim. Papanahon na kamin iti anak mo. Ni Ashley tay ayatek. Kat saan kayo nakasapulan pa'y? Saan? Di mo aramidan ti kastoy kada kami iti anak mo, Roberto. Agkiriin kan. Agimpaki kayo matan. Nangag mo ka diti imbaga ni Roberto? Pumanaw kayon. Nagbalin nga impyerno ti biyag ko. Manipod inyawid nak ni Roberto. Awan ti aldaw adi nagkabilan. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Pagbabawiyak ti kastoy nga inaramid ko. Anyat sang-sangitam dita, Ashley. Tuwakder kan. Taado pa'y ti trabaho ang maaramid diti balay. Nabambanog ako, Roberto. Di kan agrason pa'y. No di mo kaya't akabilan ka. Pangaasim ko, ma. Taisublim ti cellphone ko. Tapay? Tapno awagam ti lalakim kasta? Anya alalaki nga ibagbagam. Awan ti sabali alalaki iti biyag ko. Si Kalaang. Ulbod ka. Uray anya taramitam. Saan ko nga isubli ti cellphone mo? Masyan ka kumakanyak, Roberto. Patan, Ashley! Panaasim ti cellphone ko. Patan na ka. Talaga gaya ba di ka agsakin? Adayo ako na tibalay ni Roberto. Aginanak pa dito yung park. Sigurado adinak makita dito eh. Naimbaglagan. Tanalipatan na nga kandado ti silid ko. Iso na karwarat. Ashley? Ashley? Si kakadiday ta? Ma'am, Mariel. Apay akasta ti langam. Apay ang nagbalin ka magtanalo siyang. Ma'am Mariel, pasensyaan na kitinaaramid ko. Pagbabawyak ti panangagaw ko kan ni Roberto kan ka. Diyak yung pagaro pakasigayam ti ugali ti asawam. Nabayagan na napakawan ka, Ashley. Agyaman ako na Ma'am Mariel. Idi pa'y amadlaw ko, nga da pa naggustom iti asawag. Ngam binaybayan kalata. Gapo ta kayat ko mati mawaya-wayaan, Ashley. Sipod pimanaw kami iti balay ni Roberto. Nakariknak iti ragsak. Gapo ta amok nga awanin ti lalaki, ang mga abuso kanyak. Dakkel tinagbaliwan ti langam, Ma'am Mariel. Aglang-langa kamatan akas na teenager. Wana, gaputa sa anak kon ang mais-stress. Iso asika, panawa mo ni Roberto. Saan ang maibagay ti kas di aklase ti lalaki kan ka? Agyaman ako na Ma'am Mariel. Uray maditi naramit ko kan ka. Isakit naklat ta. Masya na kan ka, Ashley. Sapay kumatagbalin nga adal dahito kan ka. Kat di mon ulitin pa'y tinaramidam. Taamang ano nakarkarong tupay arikat ti masagrap mo. Di ka agaramid iti dakas, tapno laang maalam ti tartarigagayam. Taamangan no iti udina, day tanto ti pakaisagmakam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez.
Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.